Yekola Anglais na Lingala. Lesson 2. Personal pronouns, subjects. I, na. You, o. He, she, a. It, a. We, to. You, plural, bo. They, ba. Conjugation, causala, to be. I am, nazali. You are, ozali. He, she is, azali. It is, ezali. We are, tozali. You are, plural, bozali. They are, bazali.